megalayapost.news. Kinongsong di jing di Hamadan bad hakirut surok kibadan hapo kshatri jong Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association MGS PHS VA nanta kasngi kilatur pajba hakmat keslem trikam ke Shillong Municipal Boards SMB ban persya ya kejing temu ke sorkar ban penkunria lut yabaro kibasong di jing di hagitan mot pran GS Road Jail Road pat kendailan kinong di jing di Madan kiladawa na keslem trikam ke SMB ban thayu ke Town Vending Committee TVC bapura ban penkunria kinong di Madan kaan tang daga jingmon jong sorkar ne keslem trikam ke SMB harumkat kiplakan kilaya pajba bat kijing tho kibatho thawno daga TVC bapura bishar bania halor kikam jong kinong di Madan ya kat kum kaan wat pendu ya kayau kebarim nadu hendai hentai nalor kejing perta penram ya keslem trikam ke SMB badia ke sorkar jela. Kajing yami Madan menta kini ki pajba baro em kalongkum di babaro baro ngi hangni ngi layatip baka Professional Town Vending Committee kilaya thau te katkum ka an le em ka Professional Town Vending Committee nga tharai tang sisnem kala valid kala dei ban kut no te hanrei hangni mentang yawan ban dawa ya kata ka full fledged jong ka Town Vending Committee namar balai ki rai hang tei nga i kumba kajing yakran jongi kumki Town Vending Committee member hang tai ha ka bakut nga i kumba kim yashim kulum lam yakarai jong baro kila yashim bet tang uai ubriu ubadai bahe tam jong katai ka Professional Town Vending Committee but ki kalong bean bet kalong bam buram shu yaka Professional Town Vending Committee ka baladon nata kadau ki mi madan kini kipat ba namar balai kabaningkong katay kayo maulong katay ka mot pran ter baro khot katay kayo kabala bun snem kabala dan daki post snem nadu andai thai kabala tip kum kita ki heritage market ki natural market bat ka an ka batay shai ba phimla ban pendu itu ki yo ni so thu ka an ka dan tama ka dai betang ban syia trai kamlem ban ya penbej habaki jaka na mata ki jong kinong di Madan 4 biang temanta pin ICOV fimot banlit berat syai ban syu batay no ka nuksa jong kalat mkhra hagapor bangi ya kran halor kalat mkhra terengkat bat kisnong ki tharo ngila dablet banle inspection ni kita ki jaka na mata jong kiniki nong di Madan hanrei watla kata bakam 4 biang makanarang yong tom nilai ba ngiru ngimdai ki brew ki bayami banong banya penklumar snong rengiami ba ngini trai kamlem barki beriu jong ke sorkar barkaan andala iya ladang impat hun makanarang yong to ngin ya persang laka persang hanrei hadin ketu kat nisngi pat ya katai ka jakaru kila syurahi maki ba nila di notify ya kani ka jaka kamdeisu ka jaka di Madan te kalong ke ka ba yajlaj bat kaba pendu jingkermen bat kaba pensosi yo pat ba teman tanda yakran halor ka MTC ro hakapor bang yakran yaki jong kalanya MTC tengila yakran syai baki jatyo ki pair nado ka GS Road nado ka laj mkhra nado ka yodo kadai ka yo kidan ki yo di jor kidan ki yo di marpot kidan ki baklem dai ki marpot hanrei dapet menta padam tang ban syu pendep kam ban syu ong ban yakhan niat lut ban syu khle jaktung lut hang tu em kam ilong te kumta hi kabaya dai baki MTC ro hakapor bang yakran baki ong bakin ya shift shapo SMB parking lot tengi ong to ngin yakran barhaga committee ro ngilai kran ngi ong ba katai kamlong ka jaka ba di jan to ngin ya penkenria no ya kini ki ba di bam hanrei hakapor ba ICOV pat menta certificate of vending wat yakinong di jan ro klem da yakran haka committee la syurai be nang ne na municipal office ban thep 10 kalong kaba ka bakim buram wadia ka committee ka baladon tementa hang ni ngi dawa baki di pentrai kam no ya kata ka full fledged Town Vending Committee ka badon da ka de ban le ka election krang ba
kakam ka jam ka bayade bat ki kam dia maran kan nomdon ka jingya sha liang bat kan yad bet kangat ta Meghalaya Post.news.